بله مجارا حل بجارتنا عن ترکیه گوبویا مجارا سرک یا روشوا ترکیه هم در باسی دیار وکردبن سینان شفتورک سروک iştiği Partiya Komünist Kürdistan'ı meyvane mine Slav keke Sinan kek Sinan tabloya siyasiya Türkiye alos naha balans tek çune navbena aliyande gelo peş bir niyet içine hatta hel bişartından dikariye balans bu her tentede şey beden denk şu zor spas degimte beli denk tekek den başkek Cemal Hevidekan başın o serketin bixazım Kürdistan bir soçarra hilbijartına ya da 2023 jibo gelek aliyan gringe yakem vek salvagera sersalı ya komareye jibo iktidaro jibo opsiyona Türkiye gringe yani dixazın 2023 salvagera sersalı da komare da böjün embiser kettin Düdüğü ya gringe her gini evek sistema Türkiye vegera ser jarda parlamenterizme yan liser vek sero komartiye berdavan bu jibo ve desalatari o embejin opsiyon muhalefet minavara vek siyasete dijvar diye meşandın be guhartın ya ne guhartın herkes şu gor ve opsiyon digre pozisyon digre Yasemin jibo AKP mütebede jibo Erdoğan gringe ve 22 salın desalatara ve şimdi eğer 2023 da AKP o serokomar Erdoğan de serokomarti de venda bike de meclise de kürsüye muhalefete de runneyan runnene ev zahmet yani kanate mevki eğer venda bike ve şimdi herhalde kürsüye muhalefete de runne o gobe de serrahna ev zora jibo wizi naxaza ki venda bike şiddet sevanten de xazım serkevin jibo muhalefet izi gringe seri de jibo CHP ve bu su pensalbun neun desalatar de xazın jabon desalatar bin jibo ve hilbijatına 2023 gringe Keke Sinan dinleyicigahiya Pırsa Kürde Keke Sinan dinleyicigahiya Mijara Kürde Pırsa Kürde tu guhertin siyaseta AK Parti uya opozisyon edici dikari bibe gaba ko hilbijartin nezik dibe baş mufan nekir tu guhertin gredai Mijara Kürd gredai Pırsa Kürd gaba hilbijartin nezik bibe جعلی AK Parti و جعلی اپوزیسیونی به کاری گوهرتن سیاست آوانده بده با آوایی کی پوزیتیف خونیزی کرن. سپاس دکم. هلبجاتن دماغ نزیک بوده ده هلا دستلاتاری ده سیاست AKP ده سیاست کرد ده گوهرتن گرک امر نپن گوهرتن نه پیک واره پیک نای چما پیک نای وقت متفقه خوی بچوک هیا وقت من پارتیا دولت واشلی نمی‌مکنه که AKP سیاست کرد ویشنده بگاره یا اپسیونا وقت بین شش قولی اگر هلبجاتن نزدیک بود اوه داخاز خواهی کرد وقت من خواستن اگر کرد بین زمان لی اونازی دخوازن که دستری دا CHP و پارتیا ای به حوجداریه پشکریه Kurdan o teybeti ya HDP ne ve de hilbijatına seru komarti de bister kevin. Listeriyo diskine eğer beguman mecbur bun evet desalata pişkiriye legal Kurd bixazin le HDP bixazin le opsiyona Kurd şaşkoli partiye şaşkoli ten Diyarbakır jibo gel Kurd demaka derece daha zekeli Kurd zamanı perverdeyi dinin zaman Vakt dibena livrasi de bejin Diyarbakır Livanı ve diğerin Ankara'ya cardımana bir dikim. Tüşte şember der hakkı dahaze gele Kurda seri de perverdiye zaman da nani zaman. Hamu gişki de bejin parti opsiyon eşyaş koli zamanı daike jibo gele Kurd ve mina şira daikiye ev khas yani ev halala mina şiri daike evet debistana da hatani zanige bu zamanı perverde yanına devlet tişeki şembertine jibo ve eğer mecbur bun
به پشکریا گل کرد بهونه که نکانه به سرکفن بلکه داخواز گل کرد گریدای وید خوازم بیجم که سینان گریدای وید خوازم بیجم نها لگور راپرسیانشی لگور راستیا ترکیجی آلیک به پشکریا دنگدرین کرد دهل بجارتنین Türkiye'de nikari ser bikeve. Ne dehel bijartinin ser hukumar de ne jî dehel bijartinin parlamentoyu de. Yani nikarin bibne majoritet, nikarin bibne zêdebûn. Bandora dengderê Kurd çiye dehel bijartinê de û ev bandor dikare û sabikê ku nêzîkahiya pirsa Kurd gavin berçav bêne. Spas dikim. Ji bo wê di serî da gelê Kurd, siyaseta Kurd, hemû partiyê Kurdan gerek daxwazê gelê Kurd wek bi siyaseteka em bêhniya îtifaqeka yekîtî bînin ziman. Eger siyaseta Kurd, partiyê Kurdan daxwazê gelê Kurd di pêşeroja hilbijartinê da bînin ziman û bi hêz bînin ziman, bi îtifaqa netewî bînin ziman, qenetê me ev e bandora wê li ser şeşxoliyê pêk were. Ya duyemîn rapirsîn derdixine holê ki rast e yani şeşxolî bê pişkiriya gelê Kurd bê HDP nikane bi serkeve lê berê armanca wan ev e ama qenetê me zî ev e ki vek dîtina me zî ev e ki şeşxolî bê pişkiriya gelê Kurd bê pişkiriya HDP ne di meclisanê kane piraniya kursiya destxoxe ne zî kane ser û komariyê destxoxe. Belê, spasiyat dikim. Serokê Giştî Partiya Komünîsta Kurdistanê Sinan Çiftçîrek ji Diyarbekirê gelme.